Konunun ısas vakaları akta tarif etmege hazırmı? Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Halklar Dostluğu evinin restavrasiyasına 37 milyon ruble ayrılacak. Yalta şehrinin Yedinaya Rossiya firkası evvelden rey beru tedbirinin neticeleri çıkardı. Simash kadına tıbbi merkez 85%'ga hazır. Bugün obyektni memurlar ziyaret ettiler. Yaltada Cenebi Federal Okrug'da Yedinaya Rossiya Koordinasyon Şurası'nın regional ara toplaşıvı keçi. Onun reisi Yedinaya Rossiya firkası General Şurası'nın katibi Andrey Turkchak. Tedbirde Cumhuriyetimizin yolbaşçıları da iştirak etti. Kırım'da evvelde rey beru neticeleri çıkarıldı ve 2019 senesi Cenebi Federal Okrug'unda geçecek saylavlar o günde vazifeler tayinlendi. Mevzunu Fatime Sidametova devam etti. Күнешлі Ялта Единая Россия фирқасының 20-ден зияде векіліні қабыл етті. Региональ ара координацион шураның топлашығында Cenebi Федераль округта кечірілген праймеризінің нәтижелерін çıkardılar. Не случайно Крым выбран местом проведения, потому что у нас здесь, безусловно, сильная региональная организация, которая опирается на разветвленную сеть своих первичных отделений, не боится контакта с людьми, работает на земле, не оторвана от реальности. Андрей Турчак қайдатты ки бұл сенен амзетлерінің ярысы яш мутихасыслардыр. В Республике Крым высокий процент обновления, высокий процент молодых кандидатов. В целом по стране он составил 40%. Это молодые люди в возрасте до 35 лет. Төгерек маса etrafında Крым реберлері ve Cenebi Federal округта кірген деге регионларының векілері топланды. Сергей Аксенов айтқанына көре, Единая Россия бұл бұтын мемлекетінің екене тақымыдыр. Нам на самом деле законодательные органы власти нужны люди, которые умеют вырабатывать решения, пути решения различных вопросов, умеют предлагать, умеют защищать свои предложения. Ну, я уверен, что у нас такая команда как раз формируется. Hatırlatamыз 2019 senenin Mayıs ayında Kırım ilk sefer primarizde iştirak etti. Gizli reyberuv neticesinde cedveler boyunca 75 namzet ve 25 bir mandatlı bölük belgilendi. Ведется масштабная и системная работа по реализации указа президента России о реабилитации репрессированных народов и государственной поддержке их развития и возрождения. За последние 5 лет созданы важнейшие социальные объекты. Десятки километров сетей газа, энерго и водообеспечения. Сотни семей получили бесплатное жилье. Единая Россия Кырым бөлігінің командасы шекіленді демек мүмкін. Яқшы танылған шақысларнен бір сырада яңы эрбапларда олар. Вышли на выборную дистанцию с очень сбалансированной командой, в которой равным образом отражен весь Крым. Как в национальном составе представлена вся наш многонациональный Крым, так и в гендерном виде. У нас очень серьезное обновление, порядка 30%. Ярмадамыздың яңы тақымы екенері беру күнге hazırlана. Бұл тедбір ағымдaki елінің сентябрь 8 күні кечecek. Фатиме Сидаметова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Devlet Duma mebuсы Руслан Бальбек iş ziyaretinin Jurchi rayonunun Sarıbaş köyünde bulundu. Akimiyet vekillerinin beraber camini, mektepni ve bala bakçasını bizim televizyon takımımızda kurdu. Sarıbaş mezunlarının tamır teregi. Böyle bakışını sevimli mektebine onun mezunu hazırladı. Bu yerde 1991 seneden başlap mektepnin episi mezunları taqdim etilgen. Kırım Tatar mektebi Sarıbaş köyünde ekeni orta tahsil okuv müessesesidir. Sınıflarda interaktif tahtalar ve ana tilimizde derslikler var. Sportzal ise mektepte yok. Balalarının spor derslerini mağazda geçirmege mecburlar. Mektepte tedbirler zalı da yok. Onun için balalar musafirlerini giriş odada oyunlarının karşılaylar. Что касается потребностей школы, говорили о необходимости строительства спортзала для детишек, потому что на данном этапе детишки, к сожалению, в подвальных условиях тренируются. Sakinlerinin meselelerini Devlet Duma mebusu dinledi. Yakın vakitte mektepte çok beklenilgen sportzal peyda olacağı akta söz verdi. Mebus emde yerli camide bulunup koyunun din cemiyetinin sübetleşti. Здесь очень радует сама атмосфера и вот та структуризация общества. Yerli balabakçada ise endi meseleler unutuldu. Binada büyük tamir geçti. Hadzimler endi işke kuvana katnaylar. В 2017 году мы закрылись на капитальный ремонт. Вы видите результат. Детский сад претерпел колоссальные изменения в положительную сторону.
Ишнын нәтижесі көріні. Әнді бала бақшаға небетлер жоқ. Акимет сакинлердің қалған иштимаи мәселелерін чезмеге сөз берді. Восстанавливаются дорожные покрытия, пешеходные переходы, вода круглосуточно подается. То есть вся инфраструктура, та, которая необходима для жизни в селе, она здесь есть. Диляра Шевкетова, Руслан Минаев, Эльдар Заитов, Милет Ичу. Русияда харасмент, феминизм ве маскулизм ақында иш ве күнделік шайышында jinsiyetlікні айыртқан сөзлер ақында музакире Крымский журнал адлы нешырның Даветенен Девлет Думасының мебусы телевизион алып баражысы Оксана Пушкина Джимхури матбуат мерkezінде журналистлерінен көрішіп кечірді. Спикер қадынларының мирақланған меселелеріні көтерді. Но у нас есть дискриминация в обществе по отношению к женщинам. Первое – это зарплата, 30% минус у женщин, а что касается премий, 50%. Это официальная статистика Росстата и Минпромторга. Крым пайтақтында халқар дослығы евінің бинасы реставрация тілежек лейха араштыру ішлерге 5 миллион рубле, тамир ішлеріне есе 37 миллион рубле айрылажақ. Бұ ақта топлашув девамында Девлет Милетлер Ара комитетінің рейс муавины Эльмар Мамбетов хабер етті. Бұндан да ғайры тәдбірді Крым Уйдеслік ве педагогика университетінің янындаки полиэтник мерkezінің құружылық басамақларыны музакире еттілер. Бинаға тек газ, ышық ве су кечірмек қалды. Сүрендеки мемориал комплекс есе әнді Леновге яқын. Объекты кележек сене эксплуатацияға тапшырмаға ниет етелер. Что касается КИПУ, вторая очередь, Центр политической культуры, вторая очередь, то вторая очередь сегодня уже размещены информация относительно торгов. Где-то к 10 августа мы будем понимать, что торги проведены, подрядная организация будет определена, с которой мы сможем в дальнейшем вести диалог. Также обсудили вопрос относительно строительства третьей очереди строительства Центра политической культуры, потому что понимаем, что во вторую очередь мы не могли на сегодняшний день заложить средства именно на автостоянку, это не предусмотрено было проектом, поэтому данные средства будут заложены в третий этап. Симашка адына тибби мерке 85%-ға азыр. Мұнда енді сас ішлер бежерілді. Шымды территорияда абыданлаштыруф алып барыла. Объектны тефтішнен мемарлық ве құруджилық везірі Михаил Храмов диарет етті. Тешкіревнің нетежелері ақта Севиля Меметова тариф етіджек. Ишчилер инде безетуф ишлеріне кечтілер. Бірлері сылаған вақытта башқалары инде деварларны боялайлар. Қырымның клиник хастаханесіне құруджилық ве мемарлық везірі Михаил Храмов түшкірівнен келді. Оқайдаткеніне көре объект 85%-ға азыр түш қызметшілер ішлеріні мүддетте етіштірелер. Хастаханесінің комплексы бір хач объекттен ибарет. Баш бина Бутедавилев диагностика меркез. Оның янында патолога-анатомия бөлігі ерлеші. Бүгін хасталар үшін палаталар 90%-ға азыр. Яқшы тәдәвеленмек үшін ятақ ерлері, кондиционерлер ве керекли дунатмалар бар. В этой палате еще осталась, она, как видите, покрашена. Шторки повесить, жалюзи в данном случае. И, в принципе, палата уже готова. Ама бір хач етішмемізлікті тапылды. Сегодняшняя инспекция показала, что нам есть над чем работать. В частности, генеральным подрядчикам не обеспечена готовность внутриплощадочных сетей энергоснабжения, не привезены трансформаторы, не завершена укладка кабельных линий, перемычек. Хастаханесінің құрджилығы 2017 сенесінің сентябрь айында башланды. Бүгін газ ве ишық кечірілігі бойынша ишлер 100%-ға екенленді. Амашхане донатмасы да жоқ. Бұл суальны құрджилық ве мемарлық везір шақсине заретіне алды. О 380 миллион рублелік аванс айырмаға сөз берді. На объекте отмечается нехватка материалов. Сейчас, потому что денежные средства сейчас закончились, работы ведутся строительно-монтажные с опережением от контрактного графика. Бинанын дамындан Дүлбер манзара ачыла өгдеки мейданның бұйыклігі 9 гектардыр. Яқын вақытта мұнда бордюрлар, скемлелер ерлештірілежек ве машиналар дұрағы үшін ер айырылажақ. Қырмызы шеретні мемурлар бұл сененің сентябрь айында кесмеге ниет етелер. София Шукурова, Севиля Меметова, Дмитрий Низовой, Милет үшін.
Умум тасил мектеплерінде тарих огренелмесі үшін 6 саат етерлі дегіл. Бүгін бұл ақта арби мевзуға бағышланған конференция девамында тарихчы Сергей Белявский айтты. Оең мерақландырған суали, яни не үшін ожалар етішмегені векой мектеплерінде китаплар шерлелерінің китапларындан фарқланғаны ақта сөз үрсетті. Если у нас записано принцип гуманизации, ну давайте относиться гуманно к ребятам и учитывать вот прежде всего тот психологическое состояние и все же соотносить их возраст и ту ответственность, ту груз ответственности, которая на них лежит. Исмаил Гаспринский адына китапханесінде есе женг мезусына бағышланған ресімлер сергісі кечті. Олардың мөйлефлері сағыр ветілсіз балалар үшін бірінші санлы интернатының талебелері олды. Да, вне зависимости от того, что у них есть какой-то недуг, они периодически участвуют в нашем проекте «Стажировочная арт-площадка». Да? И одна из тем занятий была посвящена патриотическим эскизам, да, и была выбрана тема войны. Вы знаете, они не очень большие, это еще дети, да, но вот они художественными средствами выразили отношение к этому событию. И когда мы у них спрашивали, что же для вас все-таки война, да, в первую очередь они говорили, что это память, это скорбь. Судақ шәрінді кечкен 5-ші халқара зенаат форумында Қырым татар феслері, кеселер вейгірім үнже асырға айет ресімлерінің репродукциялары тақдим етілген ве Қырым музейлері деп адланған экспозициясы сергінің ең яқшы стенді деп сечілді. Қырым татар медени тарихи мирас музейі 13 мемлекеттен келіп еткен 1000 іштіракчы арасында бірінші ерні қазанды. Мұсафірлеріні су ұстынды ресім чызуф, яни санатны Эбру енелеші мирақландырды. Оны музейінің хадимлері кечірді. Постарались охватить разные направления, такие направления, которые представляем в нашем музее. Это наши молодые мастера декоративно-прикладного искусства, которые очень активно сегодня работают в технике традиционной вышивки. И прежде всего, наверное, наших гостей заинтересовала вот эта вот красота нашей традиционной выставки. Нефақаджы Таисия Зайцеваға Уфа шәрінің мемориет елбасшысынан жевап келді. Ескі Қырымда яшаған 88 яшлық қартана башқыр балының файдасы аққанда телеяйыны баққан сон мемориет елбасшысы Ульфат Мустафинге мектуб язды. О, она бойле файдалы татлылықны елламаға реджа етті. Башқұртыстан пайтақтының ребері бұл реджаға бірден сесленді ве Бақшыш Ахмеджет коны қайды төлөвіне кетірілді. Амма нефақаджы ақиярдар атланғаны себебінден олар көрішіп оламадылар. Бүгін Ахмеджет мемориетінің елбасшысы берген авалеге көре бал қартанаға еткізілді. Я получила подарок. Откликнулись на мое письмо. Это что-то, какой-то сон. Я проснулась, как будто, не знаю даже, как выразить свою благодарность. Чтоб всем здоровья, всем благополучия. Ақиярда көчув, яни миграция саасында қызмет көстерген шіркетінің фаалиеті тоқтатылды. Тешкілятының мүдері ве хадимы адамлардан пара алып, четел ватандашларына рус тілі, тарих ве Русия қанунлары бойынша имтияз тапшырмаға ярдым етейді. Бұл четел ватандашларына мемлекетімізді яшамаға ве чалышмаға рұқсет берген весиқалар үшін керек еді. Тінтувлер кетешатында тешкілі техника, весиқалар ве башқа шелер чекіп алынды. УФСБ идаресінің тәқиқат бөлігі бұл шіркет хадимлеріне қаршы жинайы иш açты. Яз келгенінден берлі Қырым сынырында кон 15 бенге яқын адам ве 1,5 бенге яқын араба ресмелештірілі. Бұл ақта Қырым бойынша чалышқан Федераль хавсызлық қызметі сыныржылар идаресінің матбуат қызметі хабир етті. Бұл себептен кечув ноқталарында ерлер сайысы арттырылды. Реверс ресмелештіруі алып барыла. Бүгін ақшам Ахмеджетінің меркезі бір қаш саатқа қапатылажақ. Бұл ақта шер мемориетінің матбуат қызметі хабер етті. Сынырлану завтра была война адлы Бутун Русия акциясы кечірілевінен бағлы. Белгіленген соқақларда арабалар қатнавы ве парковкасы да ясақ етілежек. Эвакуатор çalışacak. Жемаат нақлиеті есе байрам тедбірі кечірілген ерні айланып қатнайжақ. С 21 до 23:00 21 июня будет перекрыто движение по проспекту Кирова на участке от площади Куйбышева до площади Советская, по улице Александра Невского на участке от площади Советская до улицы Жуковского
И по улице Жуковского на участке от улицы Александра Невского до улицы Карла Маркса. Будаккага буе пысы хаберлер студияда сыз үшін Султания Истакаева чалышты. Хайырлы ақшамлар.